Ja ću sada da skinem svoj šešir, odnosno da se naklonim organizatorima i predsjednicima vlade i zaista vjerujemo da se ovaj san napuštanja, znači stvaranja zelene budućnosti je zaista jedna prava i diskusija i nemoguća je bez učešća predstavnika i javnog i privatnog sektora i zaista to je naše iskustvo da ti napori zaista zahtijevaju zajedničke napori, zajednički rad. Govoreći o podjelama i sjajnoj budućnosti, ja predstavljam investicijnu kompaniju koja bazira svoje postojanje zapravo na pretvaranje vizije u stvarnost. Isto kao i osiguranje da realizujemo dugoročne održive projekte. U tom smislu, moja prezentacija će možda biti malo kontroverzna, ali zaista u suštini je to ono što mi radimo i mi osiguramo da ono što kažemo to i realizujemo. Zaista je važno da ono što mi govorimo ne bude samo neka sjajna ideja, već da to bude nešto što je realno i moguće za realizaciju. Chayton Capital je jedna kompanija u Ujedinjenom Kraljevstvu koja je zapravo jedan investicioni savjetnik. Mi smo uspostavljeni 2006. godine, zapravo jedan tim međunarodnih investicionih bankara je osnovao sa vizijom da se napravi jedna robustna, transparentna investicijona platforma koja će se baviti nekim tržištima koji se pojavljuju. I na toj ideji nekako da se pretvori jedna vizija za te nova tržišta i nove šanse, stvorili smo našu dugoročnu investicijonu strategiju. Mi smo bili prva grupa investicionih kompanija koja je dovela investitore u jugoistočnu Europu, kandidate za članice Europske unije. Također smo jedna od malog broja uspješnih investicionih menadžera koji su uspjeli da uvedu djelotvornu poljoprivrednu proizvodnju u subsaharskoj Africi. Zapravo, održavajući ovakav pristup da pokušamo zaista da dovedemo do jednog djelotvornog upravljanja, mi smo uvijek išli jedan korak dalje i pokušali smo da nekako uvedemo ono što je tehnički moguće i realno ostvarivo, najviši mogući kvalitet, najbolju moguću tehnologiju. I radeći to zapravo smo dobili zaista jedan broj nagrada za izvrsnost, za održivost i tako dalje. I to dokazuje da zaista mi možemo da realizujemo stvari koje zamislimo. I u smislu operacija ko smo mi smo zapravo oni koji imaju puno iskustva sa upravljanjem jednim brojem projekata u centralnoj i istočnoj Europi i trenutno smo završili nekih 15 projekata u regionu vrijednih 1,5 milijardi kapitala. Dakle, to je kratak uvod onome što radimo i koji je naš pristup. Mi smatramo sebe zaista preduzetnički orijentisani. Ako pogledamo recimo na onoj listi koju je profesor Turik pokazao, mi bismo se vidjeli negdje u toj donjoj liniji preduzetnika. Dakle, mi zaista se bavimo onim projektima visokog intenziteta kapitala i zahtijevaju velike vještine, ali to je ono što mi radimo i tu realizujemo različite projekte. Članovi našeg tima su bili za jednog broja inicijativa visokog utjecaja u ovom regionu. Mi smo zaista bili pojedinačno prvi koji smo organizovali strukturne planove recimo za prve najveće vjetroparkove u centralnoj Europi. Mi smo također radili i pojedinačno na mreži biogasnih stanica u centralnoj Europi. Trenutno radimo na sličan način
na drugim kontinentima i to znanje pokušavamo da iskoristimo, da prenesemo tu tehnologiju gdje god je to moguće. Dakle, nije to uvijek moguće, ali opet mi pokušavamo da učinimo zapravo neke dugoročne financijske planove i da oni budu funkcionalni i da se rezultati zapravo stvarno i vide i pokažu. Trenutni pristup koji imamo i da imamo tako da težimo izvrsnosti, pokušavamo da realizujemo, ostvarimo ono što je tehnički i financijski ostvarivo, jer nije uvijek tako, pogotovo kada govorimo o novim i zelenim tehnologijama. Kako bismo osigurali investicije, mi zapravo koristimo jako robustne alatke da bismo analizirali projekte, dakle da osiguramo da sve što radimo i što se obavežemo bude tehnički, financijski i legalno ostvarivo i pokušamo zaista da analiziramo svaki od projekata vertikalno, da osiguramo da maksimiziramo resurse, korištenje resursa, da osiguramo da zaista možemo da vidjeti, identifikovati sve te eksterne stvari oko projekta i nađemo sinergiju. To je pristup koji zapravo mi zauzimamo u slučaju ove inicijative u Pljevljima. Dakle, što vidimo kao značaj? Nije samo zelena budućnost sama po sebi. Vidimo tu cijelu slagalicu vrijednosti projekata i osiguramo da ti projekti budu realno ostvarivi i da se mogu finansirati. Moramo da budemo sigurni da identifikujemo sve rizike i da njima upravljamo tokom čitavog vremena. Uvijek smo jako aktivni u tom menadžerskom pristupu, pokušavamo da koordiniramo i radimo sa najboljim ekspertima iz njihove oblasti, da ih lokalno uključimo i da radi sa lokalnim partnerima i to je jedini način da se osiguraju projekti visokog kapitalnog intenziteta, rad sa lokalnim partnerima, ali da dovedemo također i globalno iskustvo na terenu. Da li imamo iskustvo sa cirkularnošću i zapravo gradeći na tim principima ima jedan broj pitanja sa tom cirkularnošću. Najveći zapravo je da cirkularnost sama po sebi nije cilj, jel? Sam po sebi. Po našem mišljenju cilj zapravo je da se ekonomija učini funkcionalnom u dugoročnom smislu i da se stvori maksimalna životni ciklus proizvoda. I svi ti osnovni elementi cirkularne ekonomije moraju da budu uključeni. Važno je da oni funkcionišu skupa kao cijelina, da se osigura da zapravo oni pružaju dugoročne financijske povraćaje na investicije. Ima nekoliko problema, naravno, kada uzimamo taj pristup na ovo tržište i nekako se tim bavimo. Polazna tačka je da cirkularnost i razgovori o zelenoj priči tiču se o očekivanjima i upravljanju očekivanjima. Neki put očekivanja su previše visoka i moraju se prilagoditi. Neki put nisu tehnički ostvariva. Tako da moramo, znači sa tehnologijom koju imamo u našoj laboratoriji, a koja ne radi na industrijskom nivou, moramo uzeti to u obzir i osigurati da ono što mi predstavljamo i ono što je obavezujemo u smislu finansiranja mora tehnički da funkcioniše, a također mora da bude i financijski isplativo. Jako je važno ponovo raditi zajedno sa svim akterima koji su uključeni u tom procesu i da se osigura također da imamo obaveze koje prihvaćaju i financijske institucije, međunarodne i također neki firme iz privatnog sektora, ali i iz javnog sektora također. Neki put dolaze pitanja koja se pojavljaju i to se neki put mora podržati i vlada zapravo mora da se tu uključi taj proces. Jednostavno to je naš pogled na tu priču. Ako taj koncept sada uzmemo, recimo i primjenimo ga na primjer Pljevalja, uvijek pokušamo da vidimo tu jednu širu sliku prije svega, a onda da nekako da identifikujemo pojedinačne komponente te jedne cijele priče, te cijele šeme, da kažemo, a onda
ono što radimo pokušavamo nekako da razdvojimo, dekomponujemo sve te stvari na pojedinačne dijelove, pokušavamo da identifikujemo eksternalnosti, sve one spoljne utjecaje i da radimo sa cijelim sistemom na takav način da zapravo mi maksimiziramo korištenje resursa i maksimizirajući time efikasnost. Znači, i doći do jedne razumne vremenske linije i granice. U konkretnom slučaju pljevalja mi se bavimo nečim što bi neko nazvao prljavim izvorom energije. Međutim, ako uvedemo veći nivo efikasnosti, to onda zaista daje jedan veoma veliki izvor jeftine energije koja se može upotrijebiti tokom vremena kako bi se subvencionirala tranzicija. Dakle, to nije samo preskakanja u zelenu eru, već je to način da se nađe način kako se tranzicija učini ostvarivom, financijski održivom i djelotvornom. Naša trenutna situacija je takva da mi imamo značajan izvor ne samo energije, već i svih vrsta materijala koji se mogu upotrijebiti kao resurs, iako oni zapravo su otpad iz stvaranja energije. Znači, naša je situacija takva da mi optimizujemo u prvoj fazi i pokušavamo da maksimizujemo korištenje svih nus proizvoda i onih otpadnih materijala i da ih pretvorimo u dugoročni korisni proizvod. Dakle, ono što je već pomenuto, ako mi uvedemo u taj zeleni ekološki bojler, kotao, u tu cijelu priču, ona će učiniti termoelektranu ono koja radi efikasnije i dobit ćemo više koristi od nje, a isto vrijeme ćemo potrebiti sav otpad, materijale koji dolazi, koji se stvara tim iz tog procesa i znači nije samo cement, fabrika cementa, već kako možemo da pretvorimo sve ono što dolazi iz tog procesa generiranja energije u koristan proizvod. Dakle, to je jedan model, znači mi ne sugerišemo samo da bude cementna fabrika, već tu je jedan proces dodanja vrijednosti koji će također stvoriti jednu dugoročnu vrijednost. A u suštini to je neko dodavanje, znači jednog ciklusa proizvodnje koji koristi, naravno cement kao jedan osnovni element, ali koristi i sav taj otpadni materijal iz termoelektrane kao dodatu vrijednost i čini ga zapravo sistemom za izgradnju koji će se pretvoriti u dodatu vrijednost i stvoriti komparativnu prednost i u suštini stvoriti inicijalni problem u ono što mi možemo reći da je neka vrsta blaga za budućnost. Gledajući dakle na tu cijelu priču, možemo koristiti nešto što je također dio zelene ekonomije, ono što možemo dobiti od otpada koji neki put je moglo da bude i onaj, da kažemo, otpadni materijal, a neki put se taj otpad može reciklirati i da se uključi u proizvodnju i koliko se može od njega stvoriti kao dodatni resurs goriva i opet to ide ruku pod ruku sa tim kako možemo da koristimo nus proizvode iz termoelektrane zapravo u razvijanju dodatne biomase i tako dalje. Dakle, to je neka vrsta kompleksnog pristupa koji obezbeđuje da tranzicija se može finansirati i da bude zelena i da obezbeđuje maksimalno korištenje resursa u tom procesu. Mislim da to opisuje naš pristup. Mi smo ograničeni onim što je izvodljivo sa tehničkog stanovišta i zato analiziramo sva potencijalna tehnička rješenja i pokušavamo da osmislimo rješenje koje će biti pravo ESG rješenje, znači koristimo eksperte iz čitavog svijeta koji su prošli nešto slično ili su bili uključeni u istraživanja u želji da to implementiramo u tijesnoj saradnji sa vladom. Ako u tome uspijemo, vjerujemo da bi to donijelo brojne benefite Crnoj Gori, donijelo bi je stratešku nezavisnost
vezano za važne građevinske materijale, zatim to bi diversifikovalo ekonomiju jer bi dovelo brojne nove tehnologije u proizvodni proces, zaštitilo bi životnu sredinu, jer premija ili pozitivna ekonomska vrijednost bi mogla da se opet uloži u lokalne zone koje će rezultirati dodatnim mjerama za zaštitu životne sredine, dovesti do kreiranja radnih mjesta i stvorit će osnovu za diversifikaciju industrije. Dakle, smatramo da sve ovo ide ruku pod ruku sa vizijom. Mi želimo da idemo malim koracima i da iskoristimo cijeli ovaj sistem. Dakle, ovaj vrlo robustan paket mjera, ali smatramo da je ovo važan korak ako želimo da omogućimo ovu tranziciju. Naš je stav, ako vi nastavite tim putem, zapravo ćete početi da razgovarate na te teme sa međunarodnim ekspertima i bitno je da se držite ovog pozitivnog pristupa. Ako budete na tom putu tako pristupili, na dobrom ste putu da ovo realizujete. Zaista budete vrlo konkurentni. Isto tako, predlažemo nešto slično i u susjednim zemljama, znači mislim da je to veliko dostignuće već u ovoj fazi. Hvala vam.